Narod ima pravo na pobunu. Ovo je, prilično snažna izjava, zar ne? U današnjoj analizi zavirit ćemo upravo u ovu ideju, i to kroz prizmu intervjua sociologa Slobodana Reljića. Pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li je to samo neki zastareli koncept iz fioke istorije ili je možda aktuelniji nego ikada. Hajde da vidimo. Dakle, izvor za ovu našu priču jeste razgovor sa Slobodanom Reljićem, poznatim novinarom i sociologom. A njegova perspektiva, moram reći, nudi jedan prilično, neuobičajen pogled na stvari. On povezuje globalne i lokalne procese na način koji ukazuje na, kako on to vidi, neizbežan sukob. Sukob između sistema i onoga što zovemo zdravim razumom. I odmah što se kaže u glavu, Reljić postavlja ovu centralnu tezu. Ova rečenica, vidite, nije samo neka obična izjava, on to vidi kao dijagnozu. Dijagnozu jednog stanja duha, jednog istorijskog nasleđa, koje će, kako ćemo vidjeti, postati apsolutno ključno u svetu koji se menja iz korena. Sad, da bismo uopšte razumeli ovu priču na lokalu, moramo prvo, kako se kaže, da podignemo pogled. Reljićeva analiza kreće sa globalnog nivoa, a tvrđenja je, prilično smela. Projekat sveta, kakav je zamišljen i vođen iz Davosa, jednostavno je doživeo kolaps. A gde je ta tačka preloma? Prema Reljiću, sve se lomi 2020. godine. To je bio, onaj posljednji, uslovno rečeno, uspešan samit u Davosu, tada je lansirana operacija COVID sa celom onom idejom o velikom resetu. Ali šta se desilo? Taj projekat jednostavno nije prošao. Nije uspeo da preoblikuje svet kako su zamislili i od tog trenutka, kako on tvrdi, cela ta konstrukcija počinje da se urušava. Ovaj kontrast ovdje savršeno pokazuje tu promenu. S jedne strane imamo taj stari, davoski svet, unipolarnost, globalizam, svet zasnovan na pravilima, dominacija finansijskog kapitala, a sa druge, ono što nastaje, multipolarni poredak, povratak na suverenizam, uspon Rusije i Kine koje vraćaju fokus na nešto stvarno, na proizvodnju. U redu, to je ta šira slika. Ali kako taj slom izgleda u praksi? Kraj tog takozvanog Pax Americana ne znači samo da se menjaju odnosi snage. Znači i da se pojavljuju akteri koji zapravo aktivno ruše taj stari sistem i to iznutra. I tu dolazimo do Reljićevog, moram priznati, baš zanimljivog pogleda na Trumpa. On ga uopšte ne vidi kao nekog spasioca, ne. Više kao neki unutrašnji virus sistema, faktor koji jednostavno razara institucije tog globalističkog poretka. Kad odbaci Svetsku zdravstvenu organizaciju ili Venecijansku komisiju, on zapravo direktno udara na same temelje na kojima je taj davoski svet počivao. I sa ovim polako dolazimo do samog srca Reljićeve analize. Do jednog koncepta koji povezuje sve ove velike, globalne trendove sa onim što se dešava, u našim glavama. Taj koncept on naziva hipnokratija. Dakle, šta je zapravo ta hipnokratija? Prema Reljićevom tumačenju, to je vladavina koja ne koristi samo golu silu, mnogo je sofisticiranija. Koristi metode kontrole da bi narod držalo u nekom stanju poluhipnoza, transa, a krajnji cilj svega toga je da se eliminiše zdrav razum, onaj naš unutrašnji kompas koji nam govori šta jeste, a šta nije normalno. I tako nas pretvara u pasivne posmatrače sopstvene sudbine. A kako se to postiže? Arsenal je, da kažemo, prilično širok. Imamo to neprekidno medijsko bombardovanje koje celu realnost prebacuje na ekran. Imamo potiskivanje prirodnih instinkta, nametanje nekih veštačkih kulturnih normi koje su često u totalnoj suprotnosti s onim što intuitivno osjećamo da je ispravno. I šta dobijemo na kraju? Čoveka koji je odvojen od prirode, odvojen od zajednice i potpuno prebačen u jedan digitalni, kontrolisani svet. Dobro. Sada kad smo, da kažemo, postavili taj globalni okvir i razumeli koncept hipnokratije, vreme je da se spustimo na naš lokalni nivo. Kako se ceo ovaj sistem prema Reljićevoj analizi manifestuje konkretno u Srbiji? Odgovor koji on daje je, prilično direktan. Model klasične kolonijalne uprave. I tu se naravno postavlja ključno pitanje. Kako taj model tačno funkcioniše u praksi, u svakodnevnom životu? Reljić nudi jedan vrlo jasan odgovor, podeljen u 3 dela. Prema njemu, čitav sistem se drži na 3 stuba. Prvi stub, reciklirane elite. Dakle, politički sistem koji je tako napravljen da stalno proizvodi ljude koji će služiti stranim, a ne domaćim interesima.
Drugi stub, uništenje ekonomije, kroz pljačkačku privatizaciju koja je, znamo svi, razorila i industriju i poljoprivredu. I konačno, treći stub je mehanizam za pranje i izvlačenje novca, recimo kroz megaprojekte poput Beograda na vodi, kojima se ceo taj sistem i održava. A koja je posljedica svega toga? Pa možda je najbolje ilustruje ovaj jedan jezivi broj. -500.000. Za samo 12 godina Srbija je samo kroz negativan prirodni priraštaj izgubila 500.000 ljudi. To, znate, nije samo statistika. To je svedočanstvo o sistemu koji na kraju krajeva dovodi do tihog nestajanja jednog naroda. Krajnji ishod je, dakle, prema ovoj analizi potpuno razaranje društva. Jer, pazite, kad se ukine pravo, kad zakoni ne važe za sve jednako, uništava se sama ideja pravde, a društvo koje izgubi osjećaj za pravednost, to je društvo koje je u suštini u haosu. I sve ovo nas logično dovodi do samog vrhunca priče, do tog ključnog, glavnog pitanja. Ako je sistem zaista postavljen tako da sistemski uništava društvo, šta je onda legitiman odgovor naroda na tako nešto? Ovdje je suština. Reljić se tu poziva na klasičnu političku filozofiju i podsjeća nas na nešto stvarno fundamentalno. Pravo na pobunu je prirodno pravo. Ono je, da tako kažemo, starije i jače od bilo kog zakona ili pravnog sistema. I ono se, kako se to tumači, aktivira onog trenutka kada vlast postane apsolutno nepodnošljiva i destruktivna po sopstveni narod. I pazite, ovo nije samo nekakva prazna teorija. Reljić ovu ideju povezuje direktno sa nedavnim studentskim protestima. On u njima vidi tu prvu varnicu, taj znak buđenja svesti i energije koja je spremna da konačno kaže ne sistemu koji je guši. To je u suštini povratak zdravog razuma na veliku scenu. I za kraj, ostaje nam da razmislimo o ovom pitanju. Ako hipnokratija zaista ima za cilj da uništi zdrav razum, da li je onda pobuna, u svom najširem smislu, zapravo posljednji čin odbrane tog istog zdravog razuma? Hvala vam na pažnji. Ukoliko smatrate da je ova analiza bila korisna, pozivamo vas da zapratite naš kanal Geopolitika u AI Minuti. Naravno, lajkujte i podelite ovaj sadržaj. Čujemo se uskoro.